Ok, ljudi, nemojte zabrljati. Jeste čuli? Ne, Andrew, nemoj. Ne, Andrew, viš. Campaign, idemo ljudi. Stvar ne idemo mi nigdje. Andrej, evo tebi level 7 puška. Buf, eto ti, Andrew. E sad ti je jaka puška da Bog sačuvaj. E, campaign ideš ovo, ideš, šta ideš? Ajmo strength light, oh yeah. Dobro, idemo u rundu mi, idemo. Ako se čuje ova malo muzike, ne može se ugasiti muzike, samo se može smanjiti. Ne znam zašto, ali upgraduju maximize team's power, oh yeah, oh yeah. Eno, touch to continue. Vidjet ćete šta se tu dešava. Eto, možete sad već vidjeti šta se dešava. 4 kills, haj pucaj, gdje su? A zombi budale. Headshot, jel? Joj, headshot. Još tam. Ma gdje ste, vidite? Aha. A tu, vidite. Ono, killing sprite. Aj pucaj. Nisam baš neki pro u ovoj igrici, ali mogu biti. Jednom sam 30 kilova imao u Blood Roam. Ali, eto, radio, imamo drugog igrača. Ne bježaj, ne treba na to. E sad imamo nešto. Sad imamo, sad smo dobro radio. Sad smo dobro radio. Ja mislim da sam nešto zaboravio. Da me vidite. Ajde, ne treba da me vidite. Ne. Quest. Gdje šta sam dobio? Jedan radio. A to znači... Idemo. Show it. Edaljen 605 power, 647, 669, 662, 725, 700... Oh, fuck. Fuck yeah. Oh my god. Ну как? Что он? Aha. E sad tek skontaš šta ovo radi. Quest. 1 gold dash XP. Pa to... Ajme odavde. Koji mi level? Level 5. E, sad je jak. Star, ništa. To ništa. Ajmo mi neki drugi.
Mislim da ovo mogu. To mogu. To je hidro. Ajde samo pumpaj. 2004. Ne da li ti para. A treba 2008. Ja. Ovako ću lakše. Što više bodovan power. Što više neki powera, više ćeš koliko mi snimamo. 5 minuts. Ti sad idemo u ovu neku borbu. Skinite ovu sve igricu i subajte se na kanal, lajkujte i šerujte, to nisam spomenuo. Molim vas, fali mi do 10 suba, 7 suba. Či imam 3 saba. Od Testelaja sam dobio. Ne možete vjerovati, buraz. Ubije. Hot girl, man. Gdje sad? Ovdje. Nazad. Gdje su? Ovdje. Gledaj, pucaj. Samo ju ubijaj. Samo sine ubijaj. Što? Šta je? The Hellhound, ja ga iz prvog metka ubio. Allahu. Navi ovaj pas. Umro je. Sumro. Jesi umro ti, mrš? Sumro, jes. Glavu ga zubio. Majko Božja. Final wave. Oh my god. Ne, konju je. Ona može ova ništa. Tako slab. Brate, slabiji od ovih zombija koji trče. Oj, kola place. Ne kola place. Eno kola place. Znači, ja ću. Dvojica ih. Kako ovaj gađa ne voli. Sad ide na mene. Tu jedan gotov. Drugi pucaj. Critical. Nema šanse. Ima šanse da ga baciš od mene. Tu prešli smo li ovaj level. Šta se dešava? Evo, tačuo sam. Sve priopćenje. Zbog mene zeza. Evo mene zeza. Tako, brate. Gdje? To all negative effects. Unlike casino. That unlock casino. I hear that's a limber. Imam 46 zlata, a ja mogu kupiti ovaj za 10 fjula. Sam kupio. Treba mi malo fjula. Pa da treba mi fjula. Skupio ovaj fjul. Gdje fjul? Alo, pa šta se? Sine. Da one PvP fjula.
start. Oh my god. Erroram network. Erroram network. 10 minuta snimamo. Kako vi to imam internet? Što lažete? Halo, viš da imam? Gle. Gle. Gdje? Gdje? Evo, Mišnet ima. Kuću budova. Hajde. Hajde, može. Eto ga. Sine. Ne znam šta mi je, ali... Aj. Samo 10 subova da gurati. Jap, do 10 subova. Ostavite stilu like. Ako se ne sviđa, uzeli kliknu dislike. I to je to. I šerujte, na primjer. Pa da, šerujte. Ako ne šerujte, znači, evo, bosanski podijeljate. Imam će da mene i drugi neki Hrvati gledaju. Here we go. Ode konj. Aha, ode konj. Ko su ovi? To se dešava, majko. Ja ću pucati onoga, bježe. Čekaj! Konji jedni, da Bog da. Konji umar. A nismo što sa naš problem neki. Konju jedan. A gdje što mene? Medika. Ode ovaj konj. A i drugi konj je došao. Drugi konj nije došao. Final wave, tu će jedno 300 njih doći. 3 ton će im doći. Joj, pucaj ti ovi vam. Mrštam. Alo, pa moram i ja. To nije moje, to... Sam ja da kamen. To nije ništa, šta sam ja prenio. Ali ova medik mi nikako ne pomaže. Gledaj, ona je toliko glupa da je zombi pred njom, a ona ne puca. Šta naš puca? Šta nas puca? Ne, šta vas puca. Halo, zombije, ne mogu te... Izgleda zombije bolje. Sine, gotovi, jesu. Ja mislim da ćemo ovdje mi ljudi završiti epizodu. Evo, taman mi je ovo. Mislim da ćemo ovdje ljudi završiti epizode, a vidimo se mi do tad u sljedećoj epizodi i